Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi nan tindo droje gonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non la wendagbe podo nando ma homenjrado ho. Mi nan sono ma nupi plongbon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo lukuro kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi gbon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etito tu klame le podo akota le Nvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lome podo na do moi to go flame patapata. Mi wana mi kabodo jreni ton ogbesusu mi kubo wenu oki go pipale pona baba oto to Jesus mi come ewo yi me hoto mi to pipe buti moto mi toju kere mi somo azan igbe ton podo chijo hopo bo ni nwe na mi do son chile de me pon mi tin to eheyin owe ma so ya ton me we my gona eheyin dabla supo podo doda yi oto ton po ati Kristi ton jedo agun loplopo agun gan loplopo ni time ni na pon eheyin agun vile na yin sigando monu kunje me poro mo nwe tito mauton na agun Kristi ton heyin asie ton to pipe me bo egbelo mi ma inu konto eheyin hodido ene lo me keregba mi na lile je hihia uso hia uta uya weton loji ehia dole ohia da hode so ni mi monto olome nyonu si he ye yi owe do ashona de osun so tinto afo eton glo ujegba kun suplevun ton wiawe so tinto ota eton le mon ho edahwa ajlu oviton so tinto awufiesa me nando jivi ohia devo so yin mimo to olome pon dragoni ve da hode hetindo otashianwe azo awo bo uchegba kun shianwe to so tinto ota eton osi eton to dada ton suplevun olon ton le don bosoto ye don dren aigbaji dragoni lo so shite to nukonyonu si hewele awu bo to ovi nanji lotun nando ovi eton sunu du le ye ji eso ji ovi sun de mehe na no yin oganpo do mehe na yi oganpo do akotale po sien yeso wule ovi eton yi chiwe we de podo do ofine podo do ofin eton kon nyonu si lo so hon yi zungbo me fi he ye ko wule awu oten ton da ine te son shikwe ye we de na ye ni to nundudu ne to fine ho azan fo shi do po elan kande ko ahwan de sorti to olome Mikaeli pongeli eton le po to avun ho he dragoni lo so to avun ho podo angeli eton lo po ye man so gba ahwan mo oten man sorti na ye to olome ba ye so nyan dragoni da ho lo jegbonu odan ho lo he ye yiro legba poro satani he no to ayi hon lekpo klo ye nye dlen
ayigba yenye dran ayigba ji bo so nyan angeli eton leje gbonu po epo nye sosi ogbelele de to olome to didomo ti vie we hlengan hunhlon ahodu jiwe we mi tonton po hunhlon Kristi eton ton po wa na ye ko nyan me sreto me sunu mi ton le ton dlen odo he no to ohwe yeton henoto ohwe yeton je to chiwewe miton nukon to okle po osan yeso gba wan eton na ohulengbo ohunlengbo vu lo ton wutu podo na oho okun yeton ton wutu yema so ni wana gbigbo yeton kaka je oku gba ene utu mito ayaje mi olon le emi ene utu mito ayaje mi olon emi po mi he nono yeme le po tidon hlan ayi homenu le podo hlan ye he tinto ohumele na legba lo ko jete wa mi de po homegble da hopo utu na enywe do wenu gli dewe etindo wenu na dragoni lo mo do ye nye hlan ayigba do homeken nyonu si he jivi sunu lo ye sona awe akun daho de ton nyonu si lo na ewo nido zun yi zungbo me yi oten eton me ofin he ye to ndudu nete na ojle de podo ojle le po oda ojle de ton po son nkun odan lo ton me odan lo so tun osi jegbonu son onu eton me to kodo nyon si lo ton di ota da hode na enido yi oto lo doze nyon si lo yi ayigba so go alona nyon si lo ayigba kenu eton bo so ze oto lo nu ehe dragoni lo tun chegbonu son onu eton me dragoni lo ble home tlala do nyon si logo bo so to yi funa hwan he ovie ton he po le ehe to osen shiwewe ton bo so he okunu Kristi tongo gli le nishe nde mana de mi son Kristi me gbigbo kuno ton na so kwa lo na mi bo mi na he ehe nugbo logo kaka bo mi na doze ohi mi ton do afoligbe ton ni ma wa bo mi pu yon hobo te bo mo bo de kunti abi na no bo de kaka yi bo o weta o ehe o so hiata o ya we lo e gona hia supo mi masinganze tairi o ho ble budo mo o ho nwe kan hia lewe bo hia lo propodo tade na iton bo ni mi na pon o mi na mo do o ho lo so do hia da hode nyonu esi hia ye do eyin eto dido hia titan ache pipa ma wuton gbedide ton de me efonte nando singando de o Kristi si wiwa jegbonu bo Kristi nando yin o agun
Christon do ayi toto ayi gbaji bo mina mondo odro pipe ne lo he mawu deto he a check pipa ton lo me a hovi he dragoni he legba he satani e wafu ha dro ne lo me si avon ki ho we ko be son o lo me hwenu de yedo sise a hovi legba jegbonu podo e he angeli o dato sunkulevu minado angeli de pepo wa lole uwe ye jre bodo do mlo ye jre bodo dragoni lo bo je pakun chanwe de tumona a ho me gble ton podo hihon a check pade ho du elepo ero aussi eton to dada tonto sokulevu bo home gblene lo uwe zombo e kwavun podo chiwi ewe otopoto lon na no be dada to sokulevu le ton je gbonu bo sokulevu lo le menwe angeli e klo bo ye bi ahwan me podo epo na no sota baba chiwi ewe shigba ye yin fifli waje ayigba bo chenado han negbon o hia ene mi gan ho plaro nu he ko joto wewenu nu he ko jo wewenu lo we ma do nu ezombo ye do flije ayigba ni ho lo do yewe bo we to Christina do wa o to baba ko nwe bo wenwe nu aho jre ne lo na so we azon wi wa aho viton so a gloa dado goto ayigbaji ni mai mo na we mi si gan mo dodo mo lo meme nyun lo de mina so dodo hia ni lo mina yi jakpa jre heyin meno Maria go dide he ho Christ Jesu tondo bo eto mo ho me gble hinya sue tonton heyin Joseph he gyan gbe do ayi kakabo ma udo so hia o Joseph dogbon angeli eton lo po dali na ndo adogo he meme nyonu yin Maria asi eton lo tinte ni ma gbe da ibro ni ma so gbe meme nyon lo da ibro ni twen do apa ntoli dom lo ojro titengbe ma wuton we na do yi ason yi wa na hun gan ayi hun ton bo ni mi okun ene we mi na mo ra hun de we bo boya yin meme sunde ayin meme yun bo nkunto so awu kia ahwande bo to ahwan me ni mi kombo chan amado de me ama wunu de pepe wa de me bo ahovi ka lile takpanta wi pon bo nyu do mlo ato churo pipe mawu to me ndo dimo do ni ama wunu de wa to me ni ama yi nde do gona nde bo wa yin do mlo aho nwe tonson nwe akowa bi nwe wu je gbonu son nwe akodole mewe ni enere de pe manteme boyon la to tito pipe mauton me bo de pipe de na igbon ahwan lo Chrisi e ko dudeji bo anamu dudeji to pipe me to Jesu sin yin come bo ni mi leko wa o holoji mi na mondo e dodo e wa do hia devo hia ho viton lo hin dragoni di de hondoro e do shigba e wa inote to nukon meme nyun lo ton he na jivisun na do yi o vi lo du bo ahwan ene lo mi na mondo e so hia wenu de o meno Maria ji Christi kakabo aholu erodu edo monson kulevu Christon e semele do na ma yeni do ndwe bo nyofi de te bo adone na ni sigando hui bo me de se do lole de yeyi bo mwe bo na ni na Christi angeli chiwi weton so ton pe ule lo so amlo me do yeni maleko yerodu de blo lile nyina kan we do yeni gbali o de foro yi ohwe ngbo yeso setonu na ogbe angeli loton bo we do to we ma Matthew to me do o aholu hodi egble ho me somo egble ho me kaka bo do romlo yeni hu yo povu to Bethlehem de checheji kaka je hwe aton bo yedo bele mele huji yedo bele yokpo le huji to jirene me kaka bo igbo Rachel ton de koku bo to gbojete e be avi moto do na we holo yido azonte we ye me datoru wa kaka bo okunche
ma jivi supo ovia we genji awe to ji benje moku bodi yera so gbon ada mo gba kun bo eglo bo egbedi yeso abe ye vie ton le bo to hu bo ye ka yin ma o bo yi o adodo no to fin to eji we do mu lo o Rachel e via vi bo e masingan na beni ana mo kunje ho ineme i hiato an hia bele son Jeremy asin we o tagban wa panu kuno po kaka igban we an mo hiato eme na te pon na din o we kikan lo pipe ton bona zedo npon lo sin do we ato ido ha be me kokule ngan so do hodo ho mi to me me yiwana me kokule mi gando ye gando hodo ho mi to me to kaka je wenu he krisi ma wa ntoli so wenu gbon krisi ko wa we yiro krisi do veve na ekeyin o me yin hun le gan ville to krisi we yin ekeyin we tsunami to we tsunami to mi ton bo to veve na o to wele pun bo o vive ton me kokure si we vive ma so singan so de krisi gan ba ido ni nwena mi do lo uwo we nyon ni uwo we na che ki pabo na hikron le po ntoli ni mi to nu kon yi ye na do azon ton do uwo we na du a holu to aigba bo na gren aigba podo a lo sin po holo do ye mi bo a holu we ton to wenu ene mi na o chuwai aho mina o ipe to asrome bona ono kigome pepo bona leko aibaji bo mi ude na droje bo mi sen to nugbo me bo ya so to iwa to nugbo mele ena ma kotale na mi ena mantele na mi bo mi na pachereji mo a check pa eton me bo ni mi leko a oho lo me yin o sohia ta wi awe e do do mu lo o ye he so gba wan eton na ohun lengbo vulo ton wutu yeto dido hia fidom lo o tu kla ahwande pepe he ahovi ena mli pantami de kateko so mli panta chiwe ewe bo e ma duto chiwe ewe ji mi wule losu e ma singan duto mi ji ogbon ohun lengbo vulo ton dali we mina tindo dujeji to wele ponu ogbon o kakabo ni endom lo o aho clarité awa kaka o ku dan te agbomi ohun le gbo vuton lo we na do horo ta mi to me be na no na mi bi o kiko hwe na kiko chiwe ye we ton bo ete nu ete mi sigan de son me flen when do dinzande do ayi gbaji mi we ma wuton le ngbo mi wule menele we ahwanu panta menele hainele we ahwanu pata bon kodora yi do ahwande pepe he chite panta we bo indo e ma indo mlo nde adode we wuton boni ka te so ino nde adode we do wuton bo ino akrisi me to nugbo bo ino ma no jo eton no nde de pe do e mo jo eton no de pe do e mo jo eton no de pe do eno hunle ye ganjan e bo ni mi na do lile koje apajre atonto de mi mo gbon ohia memenyon loton dali we yin ojle de tina agunklisi tonto aigbaji fi nando hon ganson tu klan kun bibia ojre godo ton la tome we mi ude to agado kodele yin na mi do mi to yi se me pepe boiro o krisina wa mina igigome amo we chena wa mina gbontu ka da hore me we ni hia nu de o tu klalo e tu mo eton lo yin de dodo memenyon lo na yi o fide de ma wure aweton da ini na no singano no huirate bo ahovi mano singano duto eji to fide wenude eto sintunlo aigbaji na no singano domemenyon lo mina moromlo chiwewe emono jo etono de pegedo mi moro ohoro do fido chiwewe lo supa pa na wule awute me dagbe tona mi poni mi na ponte me titan de ko wule aweton na mi he mi no yi to kwele pum asan le pogbe mi hode o mi ma hode o mi no yikwe mi no yijre lo mi no ifie ne lo ni mi le mate ya krisi no yina mi uwe yin o so wiwe o toton
we dodo mini don sekwe podo aiha mando bupo mando lile de pepo nano ska nyo ode ati ove mi ton le eno si bo ni ai de hoto ni ai nublato ni ai mausi mkume din to danto nyo anu yifi wiwura de wule awuda ina etono le to kwele ponu boya amono yito agbasa me shigba kwende ado baba to Jesu si nkomele bo bele de hoji ama sorti to aigbaji fi to pigbo me ba akobio ekin achekipa ofi wiwe baba ton me bo fie ne lo ahovi ni ete wawa boto onde mododo mengo abi to hwede pe je e manu do dudeji ntori ohun Jesu hwena mi ohun lo ma su hwena mi na jire pere esu hwena mi kaka doi mavo ene wezo yewe no le support momo dinalo ni ato krisi menugbo nwedo nyando mi ton de mi wai de mi gbe poto wiwa ntori lo mo mi mo chapodo pepe lo poto nugbo me kabi de mi ate alonu abi de anaso gbe wa pele po ohun Jesu ton ko sunsun se ohun egbele do de pepe ma tin to kona we suna we yin mi ma to jire le po me bo aduna nyu he to nugbo me e ma do anyu na ro sin kan to wa jo de we do to nyina do me ni abai mu ahovi na du to jiwe fu ya ante gbero popo we na sin po we e ma yin we do mu amundi de yido ne ndodo ne ntoli ni amanle vojo ngbo na do mo do ayidi enje ma gobio yen de me ma di ansan bo jefu bo bi okunu do le gbe poto to klado mi boya lalo we boya me ndido we boya me zuzu we boya nde no he depo de wa we adon te po mo na jela adon te po mo na ifi wiwura lo fi eko we awe ton na we na jire pere we ti na mi to aigbaji fi me kule yo gboje imeku to Kristi mele yo gboje to asun nele me ye wule ma so ti to dede hoba mi mo aye shiba mi we gba poto gbele mi no ran ifi wiwura lo we le ponu kaka bo okan mi ton na ro yin hiho to kan pipe me to aigbaji fi bo opon de ngan so de ton son apa awe to lo ton me he bele son afowi aton to lo kaka ro je o ko ehwe awe edodo hiaro o mawu de do da mbida ton le nyewe aigba nyewe ati nyewe olon nyewe asro nyewe ajehon mi wule Kristi ton le weduna yizan hwewe mi mon fi do mlo do aigba ekenu na do mi sin lo na ma osin lo ni ma do lo nyon lo so ibro we na kambio we do be anu do hona aigba to Jesu sin come anu pache na aigba adu hun to do aigba amana yimi eyo kan Kristi ton ma ho amana yimi mana bio yeme ajiji me so yi amana yimi okuche ni do mlo manwa nu e ma udo chi ele poto aigbaji fi aduna no do hona ndida chi we ton anu do raido ya igba se opeche fi de pepe de nto pigbon ji we gbon me de pepe he na zone we na do hodo goe na no wa nyina kanami gbe na ye do man ye ton gbe na ye bodo na ye do mlo me he dawe ton we yin we meme nyonu eni we meme sunu eni manka igbe na asan lo enye sien tabo inu konde me lile asan lo panta ye ule lo suga bo mi no yin hodo na ndida okunu ton le popata mi na mo lo file ndida okunu ton esi ogbe okunu ton aigba si ogbe okunu ton kaka bo mi sin lo mo sin lo ma so ton meme nyonu lo so meme nyonu lo to fidi de akpadre de to yin agun Kristi ton bo to do ya to klade pepe de me mi na pon endomlo mi gbe tin to aigbaji fi Kristi ko na mi hirun lo ma edo na mi hirun na no dizoni to dan o to hon click po ja ti hirun zimbu ton mo de pepe to mo sin wa ni na mi mo aigba jiwe o hirun le mi na dizoni gbo eji to aigba mi na dizoni gbo eji eye mi akpadre we yo fo yo allegoric yero to hodedo hone yemi we enano yin na mi lo hirun zimbu ton to aigba glo to sime to jehome to nu kame to skume to pele poto afomi to nglo pele poto afomi to nglo boni mi tin to Kristi me to nugbo mi na no yibla to we popo nu to Jesus sin come be na so no bi obibla me ete otu we no ni mi tin to Jesu Kristi me nugbo mi na mo no ye yiro meme sunde do sevas bo eyin yewe no bo fi eto an we le yi gbigbo ma we le nyangbe to Paul si wenu we gbigbo ma we no le me ne me gbigbo ma we le te leko bo pon ye ran do edo me gbigbo ma we lo te leko bo pon me re ja
ye nyang gbe lo le bodo ayo e do mi yon Paul mi so yon Christ Jesus amo yo le menu eyin e ba yo ye ma to pipe to Christ me ye ma to pipe to Christ me bo gboro le to anfun ye ou e zon do ni mi nwe do mi to Christ me to nugbo mi na no yi black igbo sin vuton to kia me bo boa ko yin a che pipa iton le kwata bo na so no yin to click bodo o san po ma so yi mu kon nkan mo ni no mlo mi na ndo ho vi kleun rogun ereyin o so ya tawi awe ro me mi mu ro mlo ria me nyon loton edo tade na vovo aton tade na titan we nya check pipa ma uton de me edegbe na ndo Christi na wa du kan to igbaji emi na se Christi do ka Christi na ku bo Christi na hunle gbeto le gan bo kweto le na bio gigo me podo ma upo bo ha ovi ma igbe na ka bo po afun bon alopade popo ma upo ka bo ye angeli Mikaeli podo angeli de po le de ma klo le po ye po afun ke bo rien so ton gbe bo si se wa igba bo de ka to so wa igba ria aweto hedo yin do ria akun Christi ton mi sorti do a che to azon ton le ji na do rengle na no vasudo bo njo ria lo podo ria aweto bo mi no mo we me no Maria de re ho Christi Jesus ton mo to climb egbon le ye ma mo teme mo ji Christi to fie to pe fie no ji vite ka po yin gbopo me ye ji Christi te bo eni ro ka so do dido ria nu he yo Christi na do lengbo hoto we na yin e na kon lengbo vu mauton we e do ye mi do to ria ton le mi na mo no mo chi we mo wa ndede po nu ton le pe do tade na bo ni na mi gigbo ton bo ye mi na no nyon ne le rezi na no ho de do ko gona gigbo ton dali bo de mi ton chi we na so yi do wa so to ipe me bo ma so yi mu kon gan mo boya ayi susi ayi nyon bo mo le gan bo di do ha bo ni ma odo nyon klisi ni we to do klisi si akun me de te ka yin to fidi na we gan yi do na we no nyon klisi do ni ato klisi na nyon to ngbo me bo hun pe bo do ha mi do chi we ndo gbe to se nko si je wo ko supo sigba ma kun gbere na no si gan do Christi ro ni wa yi gbezanche bo na mi gbe wo ton na we ni na ku na si gan do tinto me yin ma wu si vi ngbo le me bo egbe nto gbe yi na do si gan do yin to echi we njo gbeche do alo to me yi gbe Christi ton yi ngbo ton yi adodo ton yi wole gan ton baba wa le blana mi jo yin do chi le pu na mi le mi we ma we ta di se kan fun ago na ma ai ha chi ni we na ma ni po do che po mi si gan mo wole gan ni to alide pepe ji gbon bo ali ne ma yin to goko na mi so ali loji bo se mi do ali o to ngbo ton ji kaka je we ne na pe to kigo me baba to Jesus si nko me ho de lo te me wona ni a ho do mo ni a so ho gbon alo pade vo de gbigbo kun ton na we ni lo amu le gan ngbo le gan ye mo mo ni lo susu ise ni ayi Christi ngbo we da we loju yo fo do consciencieusement en âme et conscience o ni ro ye wona nko to ero e kin ogbe we ma me ti ni na do na we do ti akun we da gbe ton do ni goko na we bi akun we da gbe ton ti an dun lu pe ton te ho we ni a ma yon kun gbe pon do na mele yi ni kun we kun gbe na ni je we ro ki aji ni yo fo gbe aso se mo influence gbe abi gesi gbe do yi ni go aro na we na no ya to le ho lo me ana mo gbete ho lo me ana do ni support na no se do he an son si vous ton ble enyo na ho de na akun Christi ton baba to Jesus si ni ko me mi mo do mo lo we ta e he yin so ya ta wi awe ton e gona o ya supo mi no yi do no ho de a check pipa to de pepe masinga hengble bon ho de baba a check pipa ya do a ho vi we me fontite do fiti a ton na ro ba ti to na do gun le gbeto le gan a check pipa ro me yen a yan so to le ku
blete unko le ra check pa to ni no ni to pe si so we le pon to present che me to aluo chi le po me na ri ko ri na no fon chi te panta mi le na no skando bia no kuna mi na no skando do to kla nto do nto ye me abi nto do nto jo to wa abi nto aso to wa ye me po no igba ran to Jesus sin ko me nko de na agun Kristi to baba ye ri to enugbo le nto li adodo to no awo lo le me o de to aloji awo lo le atoyin nunu eto atoyin lele no nko de do mo nunu eto to ele de do voto Jesus sin ko me gwa lo na ye na ni sikando nyoe no hoto e na no sikando yimu konto e mo yimu gbolo he na jrele me mi teti nde ma so waba nki kru ni pepe na chite panta e na mo do yele ye ti ta e di e kenyi o nyonu he wura wura he yin o todo Kristo hento àwọn de pepe na pata e le poni bibli to Jesus sin ko me ple po si a chie ni gble na ma nde ni ma so do bu na ye blo na ma ni goko na ye na ni sigando yin da gbe lato na jere pe de po lo se bo do a cheji baba to Jesus sin ni ko me mi ho de loti ni she amen ni wona ni ma so inu ko nkan mo wa ni ndo do chi bo so ndo do me ho nkan to me da ho chi pipe Kristi Jesu e so iwe de fonu to jere mi to pe po gbe su gbo gbe susu gege po mi e da bo